Enenthi ala Methiitwe Maitumia Kiao cha Ngethwa Leluni Munene wa Kuma kwa Mumo Kuthi Kyaani Kilionimbunge cha Kitui cha Uthuiloni wa Sua Mena Vwia Munene wa Muisyo ula Umakunuiiye Metho wa Kiao cha Ngethwa na Kila Kitilikite Utee Umwe na Kwenda Kusovoka na nthi Ivindani Metelete Mbua Nene Enenthi asuma inene na mandiki ma movo nimeenda serikali nene vamwe na ila ya kaunti ya Kitui kumekia muvango wa kwaka Kiao cha yulu USINI usu kuvetangana na Enenthi asu na Muisyo indi kwao Umakunuiiye mambe kuseviwa Kiao kiu nikana kumavetangana na Muisyo ula utonya uvingi savanene miendeleo Onesmus Chalo ena mavombe yange. Enenthi na ala Methiitwe Maitumia Kiao cha Ngethwa kila Kilionimbunge cha Kitui cha Uthuiloni wa Sua ni mokilia Kiao cho kwa serikali siali kwa tenena kumavetangana Muisyo lo Umakunuiiye Metho wa Kiao cha usu na kila chombo ketangaliko imwe na yukienda kulikana nthi wala mawetakana Ivindani Metelete Mbua Mena Vwia Munene wa Kiao kiu Kusovoka na kutatisa miendeleo vamwe na mbangili tonya kumila nthini wa Kiao ki tongamizie andu makeka Kiao lipea na Kiao kino ni cha national government natwata bitwe kana kiakwa kyayulu ila tunongamisia wele yani tuona andu asimoka moka twakolia le mwaka Kiao kyayulu kana mwaka chanze matu ya keno tukuona ndo mekwaka na Kiao kini kitwaitie ngali kitwaitie kibikibi na kia twa andu ali makwia bana matwaitwe nusiono utwenda twakiwe Kiao kilumu cha yulu ni mawetakana yundu Kiao kikilia nimetuke muno kikuwa ni Mbua na kuvalanya miendelee na kumekia Vwia Munene ila ngali na manywa maskulu meutumia lelo usum ya kwanza Mbua iko baba ya tilanga baba ngidilanga kula tuingi jabu tuigia chao tena zitu zome bandala indi bane dina mudai ange menda kame amenda andi ila Mbua ku atu makenda doko le liginende atum tunamle kulai atu zobe azije kula tuna madina wethene tumu madina nyasi namo aimikisyon ki mawetakana uimini utamba ikite vyu kuma na Kiao ki na kila chatu kitangaliko imwe miwetakana Methiitwe mekua mbokasyo na miongo nginya Leluni uvathukana na undu maneka na vaumbe na vano ni Ngethwa USINI wa Ngethwa nipo divanda mboka divandite mboka spinach sukuma ya mfalme na tuna thina wa Kiao kino kini chatwa iswe na kidha na imaje kidha na hatari Kilioni kithoku nondo nikitwa yandu na nikitumite biashara ya nondo atu baikila nondo nikitjathukie ngali kwisila babe bina nikitjathukie kulia kaunti motisabisi jao kwindi biashara ila isi turumanie tulikanga lama tutumana isi sokoni tuibe ya moda kuma bano itwa sokoni mama male kwitha madisi abakutulikanga lama malele tumatumia iti nisitinga lama tulika tata na Ngethwa kwenda muna Muisyo nondo andi manoka nangali machosa mboka maidi kuta na ito ndo chathukie iwa andi mayoka kuone kwa mona kwe kwasa ba iba ndo mesila nondo ze athukie Kiao la chathukie senze ya athukie ndilivote blingwa movo matongo TV ni Onesmus Chalo.